Le bati pou se gen la nou mese. Ebe, la gen nou. Yo men, jan sa wap ke moun yo gaz men. Si yo ras sok mounen la. Téléphone nou te pran map gade la, oui. Mba jom ka folon boy iPhone nou wapa. Ou ba E sou tout sa? ti bat day minim men. Ba sou sa, nou fon bel se men. Abale sa pa mal lo men. Oh, bon ti bagay ou epi lou, oui. Oh, ame li bon mon cher. Eh, pa ven sa pou seksi Bon, nou te wapa. tou show, menm gen nou nan brase, gen ba iPhone gen kontrol. Oh. Gen de ti ba iPhone gen kontrol. Ah, mba kontrol sa Ah, ben mon cher, men, nou ba jem ka bon iPhone. Monsieur sa gen la. Oui, grand fwa mwen. Ou sou travay la? Travay la, gade ba bay konje menm. La ba bay konjil men, le bati pou se gen la nou mese. Ebe, la gen nou. Na ba Michel, na ba. Ou ba vole joudi, mwen. Yo! Oh, patou, mbalo. Alo mon cher. Oubliye telefon nou, gambo. Ah, ke ala men. Ah? Ebe, tou vin fote chita ave nou. Oubliye telefon nou. Vin fote chita ave nou, gambo. Sou ba brese. Se ba beje mette telefon nan. I ba beje. Insiste pou pa bezwen telefon nou. Se mersi, mese. Pas un problème, mon cher. Ou a bezwen, mon cher. Voisin nou ye. Pou jan, moun sou kati a bale nou mal, mese. Ta ou di men. Moun sou kati a dire gwo vole nye, oui. Ok. Li te le soleil midi, na frappe moun. Na frappe. E sa ou di? Yo di, baf, ou ak te perdi kalman de le voir. E nou te perdi, mese. Mese gade jene gyo bon moun, mese pa okipe moun nan. E ou men so banse le. Mwen mèm, dapre aksyon san fè ya, mwen nou se bon moun. Ah, nou se bon moun. Oh, mes ami, ou ti mkite telefon mwen la. Eh bien, ouais, pour nous. Ouais, bien, ouais, pour nous mettre à l'aise. Ba bi se prinsipe. Jodi a dimanche li. Il veut dire Ça nous pas pour- voler nous pas jodi faire dimanche. Ouais, mande bon Dieu. On machine craso. Ouais, demain si tu veux. Ki de Passez là. Déposez téléphone ou là encore parce que m'pas voler à tout téléphone là.